Okey, uji tabik dulu ngopangan diri. Pada Tuhan merekatkan wan sareto. Bisa orang baru sareto? Okay, we are very glad today Pastor Jonathan here with us, Pastor Roni. Pastor Jonathan, ni bala 3 ikut kemarin. Udah mulai Pastor? Udah mulai. Seminggu-minggu tu tadi bisik mega sister siapanya? Sharon, brother Gary, ngau Duai, ngau kami. Ngau Pastor John, ngau kami bapari itu tadi belajar berkeni ke counseling, mai jakut Tuhan ngena cara biblical, ngena jakut Tuhan dalam buku kudus, berkeni kita meri counseling. Jadi awak ke kita terus ngena penemunya. Terima kasih sudah dah berkat ke kita. Pastor Jonathan is not a visitor, not an outsider, but our family in CBC. Ya udah belajar try to speak Iban. Duitik tay temu ya, makainya mai. Jaku Iban te dia temu ya. Jadi kita gagati lawan sida udah merkat ke kita ngau penemu. Sida ya ukai temuai, tang sida ya sebiliak ngau kita basi bisi laban kita datai are siti family tree kurang putih ya. Ianya kita betuai ke Tuhan Yesus. Okey, jadi pagi itu aku mai kita medak jaku Tuhan dulu. Aku mai kita medak 1 John 5:4 ngagai 5. Laban barang siapa diada ke Allah Ta'ala, ngalah ke dunia. Lalu kita ngalah ke dunia, ngenak pengarap kita. Siapa uliah ngalah ke dunia, kelimpah ari orang ke Arab ke Jesus nya anak Allah Ta'ala. Okey, puji Tuhan. Sekali baru tempiak bau sepiak kita udah ngalah ke dunia. Nama kebuah kita udah ngalah ke dunia, laban kita bisik Jesus. Jadi nama kebuah kita bak rumah sembiang tu pagi tu. Laban kita percaya ke Jesus. Jadi awak ke kita ngalah ke dunia. Nama dunia ti uliah dialah ke kita. Nama-nama utai lah roh pemetang, roh antu, roh sitan, roh penyakit, roh penglembau, roh penglemik, roh daging. Semuanya adalah roh dunia di dekat dialah ke kita pagi itu. Ukai pagi itu aja lalu sepemanjai penghidup kita ini tiah ke Tuhan. Jadi bakas lama sedau kita berengkah kita bisi berapa titik jaku gerah. Nya tu gempuruk balapai kena ke 22 bulan hanya hari 6. Jam nadai dipadah ke ditu pukul berapa tu? Hari pagi kah? Pukul 5 lemai, pukul 2 lemai. Nadai bisi jam. Siapa tu? Uncle. Pukul berapa tu Uncle? Pukul 22 Julai, 22 bulan 7, hari 6. Tapi nadai padah ke jam. Pagi hari pukul 8, pukul 2, pukul 5. Ila ketua kita madah lah. Ia agak berunding pukul berapa? Kita akan bertemu 22 hari bulan tu. Minggu sitiknya nila. Ngarap ke bala pai uliah ngenatai ke diri engka kita nyaka bisi utai ti besai dekat di kerandau ke kita kini. Okey. Lalu gerah ti kedua nyak berjakuk ke pasal VBS Vacation Bible School game Central 2023 tu ya nyak kena ke 3 hari program tu. Jadi program tu kena ke ungkup ke ngagai bala nembiak kita. Bala sida ya ke Sunday School lah. Jadi ngarap kapal indai mereka kerjasama oleh nganjuang kena ke maya tu ilak lah. 30 hari bulan 8. 30 Ogos. Hari sitiknya lalu public holiday. 31 Ogos. Hari nama 31 Ogos.
Hari Kebangsaan. Nah, jadi nadai ke Tegal anak ndak dianjuang maya tu Okey. Asai ku duitiknya aja jakuk gerah pagi tu. Lalu semadi aku tu dah berdiri itu awak ke Balai Induk, bukan Balai Indai aja, Balai Induk. Booking date 16 September. Ingat 16 September kita dekat ngagak ko grup keluar. Nya engka bak Kubaria. Jadi kita dekat check in 15, jadi jakuk gerah tu dekat di Padah udah tu ilak lah. Kita dah book masanya nya hari Malaysia. Udah madah ngo pastor dia nang agak program utai bukai maya tu. Okey ku ya. Jadi puji Tuhan, kita tetap boleh support hari pastor kita. Okey, siapa pastor Philip tinggal lah standby alaban pastor Graman adai mayanya. Okey, aram kita sama berdiri. Kita nyerah ke pagi tu ngagai Tuhan. Ingat, aram kita sama bersampi. Sapati ulih ngalah ke dunia tadi, nya kita. Sebut dia tu ngonyo tinggal. Aku ulih ngalah ke dunia. Okey, puji Tuhan. Kita ulih ngalah ke dunia laban kita udah milih Jesus. Laban lebuh kita istanah ngo Jesus. Kita istanah ngo Allah Taala, kita ulih ngalah ke dunia. Kita ulih ngalah ke pengingin tubuh kita. Kita boleh ngalah ke pemedis, kita boleh ngalah ke penyakit, kita boleh ngalah ke roh pemetang, roh sitan, roh antu. Nama-nama roh tidak ngacau, tidak ngemerat, tidak ngergau, tidak ngembal, tidak ngenakut ke kita. Laban kita empu apa itu empu pemenang, raja pemenang. Tuhan terima kasih ke pagi itu. Terima kasih ke gempuruk kami pagi itu apa. Terima kasih Jesus ke pemanah nuan. Dalam saat mayuh mega orang tinggal ke dunia tu tangguan lagi mereka kami peluang. Lagi mereka kami sebuat penghidup tidak boleh dibeli kami ngau duit ringgit. Hari pagi tu awak ke kami datai nguati kami 3 git. Muji nyembah nuan. Ninga ke leka jakuk nuan. Alu belemati ngulam jakuk nuan Tuhan. Awak ke kami terus tegap, terus keriang. To be still with you Lord. Jesus terima kasih. Terima kasih ke pagi tu. Iriang semua pengawak kami pagi tu Tuhan. Baik dalam puji sembah kami, baik dalam tarian pujian kami, baiknya dalam jakuk nuan. Awak kan wanti berjakuk Tuhan. Awak kan wanti take over semua pengawak kami pagi itu. Tuhan Jesus, terima kasih. Berkat kebala Tuhan. Ya ke sakit dekat gerai. Ya ke ngasai ke diri berat Tuhan dekat di kelempung ke. Ya ke ngasai ke diri nadai penemu dekat diri ngau penemu Tuhan. Ya ke lembau dekat di keriang ke Tuhan Jesus. Ya ke terap dekat diangkat ke Tuhan. Jesus nadai kuasa tik lebih besar dari kuasa nuan. Nyalai awak ke nuan nurun ke kuasa nuan. Otoriti nuan Tuhan ngage setiap ikut anak nabi nuan. Awak ke dunia ndak ngalah ke kami tang kami tik ngalah ke dunia. Dalam nama nuan Jesus kami dekat terus boleh pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Puji ke nama nuan. Dalam nama Pai Anak Roh Kudus kami nyerah ke pagi itu. Amen. Ya kita dekat medak jakuk Tuhan ti pagi itu tadi dikirim ke pastor kita. Yalah aku kat maca kat kita ya. Diambil hari Mazmur 150 ayat 1 hingga 3 hingga ayat 6. Bunyi itu ya. Puji Tuhan. Puji meh Allah Ta'ala dalam rumah sembiang ya. Puji meh pengering. Ia di langit. Puji meh ya ketegak pemusai pengawak tiada dikerjaya. Puji meh kuasa ya ti pemadu besai. Puji meh ya ngena trompet. Puji meh ya ngena berikan engkau engkaratung. Awak ke semua orang ti hidup. Muji Tuhan. Puji Tuhan. Ya pagi itu menjadi kita dekat muji Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bisa engkau kita pagi itu. Amen. Ya lalu kuasa Tuhan dikena kita gereja pengawak ya. Ngerja utai di dekat kaya. Haleluya. Ya beri kemuliaan ke Tuhan dulu. Amen. Tuhan kita berkuasa. Amen. Diberi kuasa hari Raja mulia di ngelaban musuh
baru kakiku. Ku kuasa hanya Dia yang bela akan bersama ku berdiri kau pengharap, harap ke Tuhan Yesus Tuhan. Iku pemenang, kami gagal ngeraminwan, kami puji Raja atas semua raja. Haleluya, amen Tuhan, kami muji Tuhan. Ku diberi kuasa, hari Raja mulia, tinggallah musuh, baru kakiku. Ku mengenang kuasa, hari Raja mulia, nanti Tuhan kau aku sapa uling ngelaba, nakap pemesai Tuhan, Tuhan terabai penghidupku. Ku berdiri kau pengharap, harapkan Tuhan Yesus Tuhan. Diberi ku pemenang, kami gagal ngeraminwan, kami muji Raja atas semua raja. Ya Tuhan, beri kita kuasa, diberi kuasa, hari Raja mulia, amen. Tinggallah musuh, baru kaki, ku ngena kuasa, hari Raja nanti Tuhan bisi kau aku sapa uling ngelaba, nakap pemesain Tuhan, Tuhan terabai, ku berdiri kau pengharap, amen. Tuhan beri ku pemenang, kami gagal ngeraminwan, kami muji Raja atas semua raja. Nakap pemesain Tuhan, amen. Ku berdiri kau pengharap, harapkan Tuhan Yesus Tuhan. Ku pemenang, kami gagal ngeraminwan, kami muji Raja atas semua raja. Nakap pemesain Tuhan, Tuhan terabai penghidupku. Ku berdiri kau pengharap, harapkan Tuhan Yesus Tuhan. Ku pemenang, kami gagal ngeraminwan, kami muji Raja atas semua raja. Kami muji Raja atas semua raja, amen. Kami muji Raja atas semua raja, amen Tuhan. Kami muji Tuhan, oh Raja di atas semua raja, Tuhan di atas semua Tuhan. Haleluya. Semua panjung puji seminakan Tuhan Tuhan, amen. Laban umat patut dipuji. Kami dekat maju, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Semua panjung puji, amen. Tuhan, laban umat patut dipuji. Kami dekat maju, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Manjume, haleluya. Amen. Oh manjung me, haleluya. Haleluya. Oh manjung me, haleluya. Oh manjung me, haleluya. Haleluya.
panjung puji. Semua panjung puji. Amen. Ya Tuhan. Semina ngagain nuan Tuhan. Haleluya. Kami dekat maju tinggi ke nama Tuhan. Haleluya. Manjung me haleluya. Manjung me haleluya. Oh manjung me haleluya. Haleluya. Oh manjung me haleluya. Oh manjung me haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Jesus, terima kasih. Terima kasih kepada Nuan. Kami maju muji Nuan Tuhan. Kami ngemesai, kami ngeninggi ke nama Nuan Ti Kudus Tuhan. Terima kasih kepada Nuan. Haleluya. Haleluya. Ku beri mulia, Kau bangsa. Ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama Tuhan. Ku beri mulia. Amen Tuhan. Kami beri mulia. Kau bangsa ngagain Tuhan Tuhan. Ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama Tuhan. Labanuan besar, pengawanuan nyelai. Lai nadai me bakanuan. Nadai me bakanuan. Nadai me bakanuan. Labanuan besar, pengawanuan nyelai. Nadai me bakanuan. Nadai me bakanuan. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kami beri mulia ngagain Nuan siko aja. Ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama Nuan. Ku beri mulia, Engkau bangsa. Ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama Tuhan. Labanuan besar, pengawanuan nyelai. Nadai me bakanuan Tuhan Nuan. Nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawanuan nyelai. Nadai me bakanuan, nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawanuan nyelai Jesus. Nadai me bakanuan. Nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawanuan nyelai. Nadai me bakanuan, nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawanuan nyelai. Jesus Nuan. Nadai me bakanuan, labanuan besar.
me bakanuan, nadai me bakanuan, labanuan besar, Jesus, Jesus. Oh, ya Tuhan, nadai me bakanuan, nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawan-wan nyelai, nadai me bakanuan, nadai me bakanuan. Jesus, nadai me bakanuan Tuhan. Haleluya. Engkau bangsa. Amen Tuhan. Ku angkat nyawa puji, yang mesai kenamaan, ku beri mulia, kami beri mulia. Engkau bangsa, ku angkat nyawa puji, yang mesai kenamaan, labanuan besar, pengawan-wan nyelai, nadai me bakanuan, nadai me bakanuan Tuhan, nadai me bakanuan, labanuan besar, pengawan-wan nyelai, nadai me bakanuan, Jesus, bakanuan, labanuan besar, pengawan-wan nyelai, nadai me bakanuan, nadai me bakanuan, labanuan besar, Jesus, Jesus, belai, nadai me bakanuan, nadai me bakanuan. Jesus, haleluya. Oh, Adam kita ngangkat ke suara kita. Jesus, nadai me bakanuan. Jesus, nadai me bakanuan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ngemesai kenuan naka penyapa la kemulia nuan di ayam ngemesai kenuan naka penyapa la kemulia nuan di ayam ngemesai kenuan Tuhan. Ngemesai kenuan
naga penyampau. Lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan di ayat. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ya kami beri terima kasih yang Nuan Tuhan. Oh lama Nuan dah kerja pengawat di Besai. Oh Nuan udah kerja pengawat di Besai bab penghidup bab gereja kami Tuhan. Bah semua manusia lawan perindu Tuhan. Pemadu mana? Pemadu mana aman? Penetap Tuhan, penetap Tuhan, meruat ngemesai, ngemesai kenuan naga penyampau, lah kemuliaan Tuhan di ayat. Ngemesai kenuan Tuhan, ngemesai kenuan naga penyampau, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan di ayat. Saya kenuan. Amen Jesus. Naga penyampau, lah kemuliaan Tuhan di ayat. Ya Tuhan, ngemesai. Amen Jesus. Haleluya. Naga penyampau, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan, lah kemuliaan Tuhan di ayat. Ngemesai. Amen Jesus. Haleluya. Naga penyampau. Amen. Lah kemuliaan Tuhan di ayat. Ngemesai kenuan naga penyampau,
ngemesai kenwa. Amen Jesus. Naga penyabau laga mulia nuan di ayat. Oh ngemesai kenwa Tuhan. Ngemesai kenuan naga penyabau laga mulia nuan laga mulia nuan laga mulia nuan di ayat. Ngemesai kenuan Tuhan. Ngemesai kenuan naga penyabau laga mulia nuan di ayat. Ngemesai kenuan naga penyabau laga mulia nuan laga mulia nuan laga mulia nuan laga mulia nuan di ayat. Nuan di laga mulia nuan di ayat. Pagi itu, laka mata kami medah, mulia Nuhan di ayan ke tempat. Pemanas Nuhan di ayan, kuasa Nuhan di ayan, kerja ajih Nuhan di ayan ke Tuhan. Curahan kuasa Tuhan, oh dia sai ke genap lekuk kami. Lalu Tuhan ngayan ke Nuhan pun, oh nyata bak penghidup kami. Hari jakuk Nuhan, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Mulia Nuhan di ayan, ngemenuh ke semua tempat tu. Haleluya. Jesus terima kasih. Puji ke nama Tuhan. Dalam kita nyembah Tuhan, kita dikemerik piring pemerik kita gagal Allah. Haleluya Jesus. Beri kau pemaduk yang manis. Kau pemaduk yang mulia. Kena mulia ke nama Tuhan siku aja begitu. Haleluya Jesus. Tuhan kami menyerah ke pemerik kami begitu bagi jari Tuhan. Jadi piring pemerik dan pemaduk yang manas kaki Tuhan. Berbau regut setengah mulia ke nama Tuhan. Arah ke semua utai teberik kami. Dan ngerindu kaki Tuhan. Jesus. Haleluya. Jesus terima kasih. Haleluya. Kita terus dalam keadaan nyembah Tuhan. Ku beri mulia Engkau basa, ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama-Mu. Ku beri mulia Engkau basa, ku ngangkat nyawa puji, ngemesai ke nama-Mu. Laban wan besar, pengawan wan
nadai me bakanua labanuan besai pengawan wan nyelai nadai me bakanuan nadai me bakanuan kumri mulia kumri mulia ngau basa ku ngangkat nyawa puji ngamesai kenamaan ku meri mulia ngau basa ku ngangkat nyawa puji ngamesai kenamaan labanuan besai pengawan wan nyelai nadai me bakanuan nadai me bakanuan labanuan besai pengawan wan nyelai nadai me bakanuan nadai me bakanuan labanuan besai pengawan wan nyelai nadai me bakanuan nadai me bakanuan nadai me Pengawal Tuhan besar, pengawal Tuhan nyelai, pengawal Tuhan berkuasa Tuhan. Pagi itu kami berterima kasih kepada semua pihak memberi. Bukti sudah dijual nama rumah sembiang untuk kena mulia memesai nama Tuhan Tuhan. Berkat semua jari itu dan mereka berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dikemesai keperintah Tuhan. Ngeluai ke hari itu lihat di kerja kami. Ngeluai ke hari itu lihat di kerja kau pengelaniak kami. Kau pengeriam kami. Laban pengawal Tuhan besar. Ibah pagi itu lebu jakun Tuhan ditabur. Pengawal Tuhan besar dengan jakun Tuhan tengah kerja dia. Terima kasih apa. Puji ke nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua ada bersampai. Semua nyebut. Amen. Pakai dia ke Tuhan pagi itu. Haleluya. Begitu bangga kita ngangau kan kita anak-anak kita ngagai children church datang ke muah itu. Ya. Okey, bala anak-anak datang ke muah. Bala pengajar sidaya. Haleluya. Okey, bala anak-anak, bala pengajar Aram kita ngangkat ke jari ke anak kita. Raise up our hand, we pray upon our children. Terima kasih Tuhan pagi itu kami medak bala anak kami datai ngagai rumah sembiang Tuhan. Terima kasih ke pengerinduk sidaya. Oh dekat, oh Tuhan, diajar. Oh dekat dibentuk hari miat. Lalu hari besar sidaya nak ninggal ke jalan Tuhan. Berkat anak kami, oh Tuhan engkau berkat tidak Tuhan. Berkat bala pengajar, tengajar sidaya pagi itu. Kami medah masa depan sidaya. Oh cerah buat Tuhan Tuhan. Manas buat Tuhan Tuhan. Laban Tuhan ngiri yang setiap langkah perjalanan anak kami. Hari sidaya miat sampai ke sidanya besar. Sidaya tetap percaya lalu nitiah kejar Tuhan si kuaca. Tuhan terima kasih guna bala anak kami. Guna penghidup sidaya. Jadi keberkat ngagai pindai, berkat ngagai gereja,
berkat ngage di luar sida ya bersekolah. Puji ke nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua ada bersampai. Senyebut. Amen. Amen. Okey. Terima kasih bala anak-anak, nak cikgu, ngatuk kita ngangong pastor, pihak ngau pastor. Jonathan datang kamu, yes. Lebih dari agak Tuhan. Biarlah ngatuk agak pastor. Okay. Hallelujah. Yep. Now it's working. Good morning. Selamat pagi. I bring you greetings from my family and my church in the United States. Aku mai tabe aku hari keluarga aku lali gereja ba Amerika din. And I praise God for the body of Christ and the worship of God here in this place. Lalu aku berterima kasih ke tubuh Kristus lalu te nyembah Tuhan ba pagi tu. My name is Pastor Jonathan Newman. Lalu namanya Pastor Jonathan Newman. My church has been praying for you all for many months now. Lalu gereja ya din bapun sampai ke kita berapa bulan te ke udah. And we praise God for your faithful pastors here in this church. Lalu aku berterima kasih ke pastor kita te taluak nal ba gereja tu. The pastors of my church are encouraged to hear of God's work here in this place. Lalu bala pastor ba gereja ya din bala raban ya din nama teperansang ngau pengawal Allah Taala ba nual tu. And when I return next Sunday, I will wear this vest when I preach to my church. Lalu lebuh mulai ke Derempu hari Minggu nyen elak ia dekat kena baju kebat tu lebuh maya preaching den elak. Thank you for such a special gift. Lalu terima kasih ke pemerik ti pada samat tu. I am told it looks very handsome, Aku de pada ngendak tu sigat nal but I don't think so. because you already handsome, right? Please open your Bible to Colossians chapter 3. Lalu buka Bible kita ba Kolosi bab ti ketiga. In the book of Colossians, the Apostle Paul is giving important instructions. Lalu bab Kolosi itu Rasul Paul mere jakut tangkan te cukup balat berguna amat. He is instructing the church that Jesus Christ is supreme above all things. Lalu ia madah ngagai gereja, ianya Jesus Kristus ia ti paling berkuasa ari atas semua. The Father wants the name of Jesus to be made great in all the earth. Lalu apa yang dekat ke nama Tuhan Jesus dimuliakan, dikemesaikan di serata dunia tu. Because Jesus is greater than all others. Laban Tuhan Jesus ianya angelui age ari semua utai. So the believers are being taught how they should live. Lalu orang ti Arab diperansang berkeni ke cara sidaknya hidup. To live their lives in a way that exalts Christ. Lalu ngemai penghidup sidak ya ti madah ke mulia, ngemulia ke Allah Taala. So that all the world will know Christ is Lord. Awak ke semua dunia nemu Tuhan Jesus nya mah Tuhan. So today's message is this. Lalu message pesan pagi tu ianya tu, We must forgive one another. kita mesti ngampun pangan diri. And I will ask the pastor to read the text for us. Lalu Kolosi, Colossians 3:12 through 13. okey 12 ngagai 13. Kita anamia Allah Taala tidak rino ngau ti dipilih ya nyadi keengi yampu. Nya alai kita nak tahu nak ngemuan ati ti sino ti penelap ti baruah ti lembut ngau ati ti liat besawup ngau diri sama diri ampun
pangandiri. Lebuh barang kita bisik salah ngelaban pangandiri. Kita nak tahu nak ngampun pangandiri baka Tuhan ti udah ngampun kita. Today's message is this: Pesan sarito ianya to, we must forgive one another. kita mesti ngampun pangandiri. For the disciple to please Jesus, we must forgive one another. Ngagai murid ya, rasul ya, ti dekat menyenangkan ti Allah Ta'ala, sidak mesti ngampun pangandiri. To be a church that pleases God, we must forgive one another. Lalu nyadi ke gereja, ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala, kita mesti ngampun pangandiri. Jesus commanded his disciples to make disciples of all the nations. Lalu Jesus ngasuh murid ya, memuridkan mayuh orang bak serta dunia tu. But there are several things that will stop the church from making disciples. Dan berapa iti utai iti oleh nyekat gereja ti ngasuh siraya memurid ke gerejanya, ngasuh siranya di nemiah Allah Ta'ala. One of those things is allowing sin to remain in our lives without repentance. Lalu siti ari utainya ianya kita selalu ngasuh dosa bak penghidup kita datai, lalu kita nak minta ampun ngagai Allah Ta'ala. Another one is believing and teaching false doctrine. Lalu ke nombor dua, ianya lebuh orang ngajal doktrin ti salah, ajal ti salah. But another thing that will stop us from making disciples is not forgiving one another. Lalu siti dak utai ti ngasuh kita nak memuridkan orang, ya ngasuh orangnya mai Allah namanya ditihkan nyadi nabi Allah Taala, ianya nanti kita nak ngampun pangandiri, nak ngampun orang. But when the believers forgive and love one another, it empowers the church to make disciples. Tanti orang ti Arab Eklesia Allah Ta'ala nyak kediaknya, ngampun pangandiri, nyak ti nyikap sidaya, nyak ti ngeriang ke sidaya. The unbelievers of the world will see the greatness of Christ in the church. Lalu orang ti nak Arab di dunia den, lalu meda pengawal Jesus Kristus bak gereja ya. And this will draw all people to Jesus to worship him as well. Lalu nyak ti merangsang orang ti bedau nemu Tuhan, datai ngagai Tuhan Jesus, lalu nyembah ya. Do you agree that God wants his church to be filled with forgiveness? Adakah kita setuju gereja Allah Ta'ala dipenuhkan ngau penghidup orang ti nemu ngampun pangandiri? Do you agree that God wants you to forgive the one who has wronged you? Lalu adakah kita setuju ya nanti orang udah bersalah ngelaban kita, kita mesti ngampun sidaknya? But have you found that it is difficult to forgive? Adakah kita ngasai ke utai itu amat pedis nal ngampun orangnya? Please raise your hand if you have found that it is difficult to forgive. Lalu diri kejari nanti kita ngasai ke pedis nal ngampun orang tu dah ngemedias ke kita. Oh, it is easy for all of you. Wow, mudah amat bagi kita ditok nah. Why? Why is it difficult to forgive? Ya, nama kebuah pedis amat kita ngampun orang. It is because when someone has wronged me, I am angry. Ya nyak laban lebuh orang udah nyalah kaku, aku megak pedis hati. The offender must be corrected. Orang tu dah kemedias kenya mesti dikemetulkan. The offender must be punished. Lalu orang tu ngemedias kenya mesti dihukum. I cannot feel good until I see them punished. Aku nak ngasai ke pemadas pengelantang ti orangnya nak dihukum. But the Bible commands us to forgive. Tambub kudus ngasuh kita, ngansak kita, ngampun pangandiri. This text tells us how we are able to forgive. Lalu jakuk Tuhan dito madah ngagi kita ni cara ya kita oleh ngampun pangandiri. It is impossible for a human to live under the water and breathe like a fish. Lalu nang na oleh ngagi kita mensia
dekat menseput lebuh kita di dalam air dia. It is too hard. Utainya pedes amat. But there is an invention that makes this possible. Tang bisi utai itu dah digagak orang ti ngasuh kita oleh menseput lebuh dalam air dia. Have you heard about it? Bisi kita kalak ninga. If you put on the scuba tank, it will make it possible. Lalu nanti kita ngambil tank scuba nya artinya utai terkena orang nyelamnya, utainya uliah. But if you do not put it on, it will not be possible. Nanti kita nadai utai ke nyikap diri empunya ya, kita nadai cara kita boleh mensebut bak baruah dia. It is possible for a human to fly through the air like a bird. Kati oleh mensia oleh terbai baka burung, But only if they put on the parachute. dan semina lebih agi lebih sida yang kena parachute-nya. The Bible tells us there is something we must put on in order to forgive. Lalu bab kudus madah mesti bisi utai dikena kita nanti kita dekat ngampun penghidup orang. If we do not put this on, we will not be able to Lalu forgive. nanti kita nak ngambil utai itu, nak ngena utai itu, kita nadai daya oleh ngampun orang, nadai pengeriang oleh ngampun orang. Please look at verse 12. Lalu perniang ke ngau ayat ke-12 tu. It tells you to put on these things. Lalu lekas jakuk Tuhan madah ngasuh kita nyikap derempu ngau utai itu. Put on compassionate hearts, kindness, humility. Lalu lekas jakuk dituk ngasuh kita nyikap derempu ngau ati ti sino penelap baruah. If we put this on, we will be able to forgive. Lalu nanti kita nyikap derempu ngau lekas jakuk tu kita uliah ngampun orang. Verse 12 also tells us this. Lalu bab baris ke-12 megak madah ngagai kita utai tu. Put on then as God's chosen ones. Lalu kena nyikap derempu utainya baka ke orang ti udah dipilih Allah Ta'ala. Holy and beloved. Lalu kita ti kudus lalu penuh ngau pengerino. What does this mean? Nama arti genteran leka jakuk tu dah. This means something very important. Lalu arti utai tu cukup balat besar amat. Put on then as God's chosen ones. Lalu nyikap utainya baka orang tu dah dipilih Allah Ta'ala. The Bible gives the believer a name in this verse. Lalu leka jakuk Tuhan udah merik nama ngagai orang ti Arab ba tibang ba leka jakuk tu. The name is chosen one. Lalu nama tu diberi Allah Ta'ala ianya sida ti dipilih. If you have been saved by Jesus and you know that you have eternal life, please raise your hand. Lalu enti ngagai tiap ikut kita itu dah diselamat, sudah diterima, lalu dah nerima Jesus Kristus dalam hati kita, diri ke jari. The Bible says you are a chosen one. Lalu bab kudus madah ianya semua kitanya ianya orang dipilih. Think of what it means to be a chosen one. Erti gamal ke erti leka jako orang dipilih. How many of you have a dog or a pet in your home? Lalu berapa ikut kita bisa ukui tau ke jelu bukai dikerinuk ke kita. Mayau ke? But there are many pets in your neighborhood. There are many pets. Lalu mayuah mega baka jelu bukai utai ke dikerinuk kurang ayam orang. Okay, jadi kayam orang agak ba jiran kita sepia. Which one of those pets do you take care of and feed every day? Siti ni ari utai ti di inang kita nya diberi kita makai tiap-tiap hari. Do all of them live in your house? Ada ke semua sedaknya diau bak rumah kita? Nadai Yes. na ya. All of them? Semua utainya? No. Nadai. Which one? Siti ni ti diau ngo kita dah.
Only the chosen one. Semina ia ti udah dipilih kita. Yes. There are many houses in your neighborhood, Lalu mayuh rumah megak bak jiran kita. but which house do you pay for and take care of? Tang rumah ni ti di kemata ke kita lalu dibayar kita. Do you clean and take care of all the houses? Ada ke kita nuci bersih semua rumah ti dia? No. Nadai. Only the chosen one. Semina ia ti dipilih udah dipilih nuan. Only the one that belongs to you. Ia semina ia ti diempu nuan. This is what it means for us to be God's chosen one. Lalu tok mah reti bagi Tuhan kita ti udah dipilih ya. There is a price that must be paid for the chosen one. Mesti bisi rega ti dibayar ngage orang tu dah dipilih ya. The dog that nobody owns, what happens to it? Lalu ukoi ti nadai dempu orang nama penyadi ukoi lial. The house that no one owns, what happens to it? Rumah ti nadai nol orang diau nama penyadi rumahnya. Poor. It looks terrible. Ia bakal ke jai na daripada nak manah na daripada No one cares for it. nadai orang ibuah kaya. What would happen to you if you did not belong to God? Nama penyadi ba nuan ente nuan nak dempu Allah Taala. Before we were saved, we were like the dog or the house that nobody owned. Sebedau kita itu diselamatkan, kita bakal ukui liau, kita bakal rumah tik nadai orang diau, nadai orang mata, nadai orang meresia. But God the Father paid the price to make us His. Dan apa kita itu di surga, maya kos ti paling besar, awak ke kita itu dimpu ya. It was the life and the blood of His Son Jesus that made us His. Ianya penghidup ngau darah Jesus Kristus ti ngasuh kita nyadi ke nge ya. Did we deserve for Him to choose us? Ada kita itu nang udah nang patut dipilih ya. Were we so valuable and so righteous that He should have chosen us? Lebuh maya kita nyebut derempu aku tu orang ti berga, aku orang ti tuci, mayanya udah milih aku. No, we were unrighteous and unvaluable. Nak sekali-kali tang lebuh maya kita ti nadai guna, tang lebuh maya kita ti berpenyala. Tuhannya udah milih kita. But because of His great love and the blood of Jesus, He chose us. Laban ketegal pengasih itu pemaduk besar, lalu darah Jesus Kristus dicurahkan, lalu kita itu diampun. He says, put on as God's chosen ones and holy. Lalu lekat jaku imadah, awak ke kita nyikap derempu ngaunya, lalu nya ti ngasuh kita kudus. What does it mean to be holy? Nama arti lekat jaku kudus. It means clean and complete like Jesus. Arti lekat jaku kudus ianya bersih, ianya manah daripada bakal Tuhan Jesus. But how sinless, how clean, how much like Jesus are we? Jaku tanya, berapa bersih kita? Baka berkeni ke kita utai ke daripada orang bak penghidup kita? Are we able to make ourselves holy? Uliah ke kita ngagak diri empu kudus? How can God ever call us holy? Berkeni ke Allah Ta'ala uliah ngangau ke kita orang ti kudus. Only because He has made us holy. Ketegal ia siko ajak ti uliah ngasuh kita nya kudus. By washing us in the blood of His Son Jesus. Lebuh kita itu dituci ngau darah tuci Jesus Kristus anaknya. He says, put on as God's chosen ones, holy and beloved. Lalu nyikap dari empu kita ngau leka jaku. Kita itu orang ti dipilih. Kita itu orang ti kudus. Kita itu orang ti dikerino. What does it mean to be God's beloved one? Lalu nama arti leka jaku. Kita itu orang ti dikerino Allah Ta'ala. Not only chosen, not only holy, but also beloved.
Ukay semina kudus, ukay semina orang terpilih, tang kita itu mega orang ti di kerino kaya. God loves the whole world, Allah Ta'ala rindu ke semua dunia. but he does not call the whole world his beloved. Tang ya nak ngangau ke semua dunia tu orang ti di kerino kaya. Do you know the only ones in the Bible who are called God's beloved? Lalu adakah kita nemu siapa ti dikangau ke Allah Ta'ala orang ti di kerino kaya bab bab kudus tu? Who are they? Siapa sedaknya? The Father calls his Son his beloved. Apai ngangau ke anaknya orang ti di kerino. Jesus is the only begotten, beloved Son. Jesus ianya orang ti di kerino kaya anak ia ti di kerino. The Father also calls his chosen people, Israel, his beloved. Lalu apai mega ngangau ke orang ti dipilih ya orang Israel ti di kerino. And he calls his bride, beloved. Lalu ya mega ngangau ke tunang lelaki Indo ya orang ti di kerino. The bride of Jesus is called beloved. Ianya kita itu jadi ketunang lelaki Indo ya ianya orang ti di kerino. Who is the bride of Christ? Siapa jadi ketunang laki ngo Indo Jesus Kristus? It is the chosen ones, the Ianya- holy ones. Ianya orang ti dipilih, orang tu dah dikudus kaya. It is the church of Jesus Christ. Ianya gereja Jesus Kristus. When we understand that we are God's chosen ones, holy and beloved, then we will be able to forgive. Lebuh kita nemu, kita itu orang ti udah dipilih, kudus, lalu dikerino kaya, nya baru kita bisik pengeriang kena ngampuan orang. When you remember that you did not belong to him, but he chose you, Lebuh nuan ingat, nuan ukai diempuya, tang nuan dipilih ya. that will remind you of the great price he paid for you. Tok megak ngingat kenuan rega ti pemaduk besar itu dah dibayar ya ketegal tiap-tiap ikut kita. When you remember that you were not holy, but he made you holy. Adakah kita ingat subak kita nak kudus, tang Allah Ta'ala ngagak kita jadi orang ti kudus. You will remember how you deserved to be punished by God. Nuan megak ingat sepatut ya kita itu orang ti patut dihukum ketegal dosa kita. But he washed you and made you clean in Christ. Tang Jesus nuci kita lalu ngasuh kita bersih di dalam Kristus. When you remembered that you were not his beloved, but he made you become his beloved. Lalu nuan megak ingat nuan ukai orang terkerino kalah tala dulu subak tang ya ngagak nuan nyadi orang terkerino ya lebuh nuan nerima ya. This will empower you to put on forgiveness. Lalu penemu teman satu nyikap nuan ya lalu nyati ngasuh nuan ulih ngampun orang bukai itu udah bersalah ke nuan. Amen. 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 Now look at verse 13. Lalu dia tu awak ke kita mereniang leka Yakub ayat ke-13 tu. It says, if anyone has a complaint against another, Leka Yakub di tok madah enti orang bisa komplain pasal pangan dere. what is a complaint? Nama arti leka Yakub komplain dia dah. Nyalah pangan dereknya dah. A complaint is when someone has wronged you. Ya, leka Yakub komplainnya ianya lebuh orangian udah bersalah ngelaban kita, udah nyalah ke kita. Has anyone ever wronged you? Bisik nak orang bukainya udah nyalah ke kita. Who have we been wronged by? Lalu siapa orang tu dah disalah ke kita dah? We have been wronged by our husband or wife. Nyangka kita itu udah disalah ke oleh laki kita, ke bini kita ka. We have been wronged by our children, maybe, Tahu ke bala anak kita ka?
our brother, our sister. Tahu ka bala menyadik laki, tahu ka bala menyadik induk ka. We have been wronged by someone else in the church. Tahu ka udah disalah ka orang bukai bak gereja ka. We have been wronged by someone who is not a follower of Jesus. Lalu disalah ka inah orang ti bedau nemu Tuhan Jesus ka. Maybe we have been wronged by the government. Lalu nyangka oleh perintah ka. What are we to do when we have been wronged? Nama utai ti patut dikerja kita lebuh kita udah disalah kebakanya. Does it say if you have a complaint, then go and gossip? Ada kelekajaku Tuhan itu nyebut. Nanti kita itu bisa komplain. Ada ke kita nya belabuh gosip berjakuk ke orangnya ngagai orang bukai. If you have a complaint, then hate the offender. Bisa ke lekajaku Tuhan mada ngagai orang tu dah nyalah kita benci ngau orangnya. If you have a complaint, then never speak to the offender again. Lalu bisa lekajaku Tuhan nanti orangnya nyalah kita anang berjakuk ngurangnya nage. No. Nadai. What does it say? Tang nama utai kersebut lekajaku Tuhan dah. It says we must forgive. Lekajaku itu kita mesti ngampun. I want to give a gospel invitation to everyone in the room. Lalu aku deka madah ke pasal Injil, kangau Injil ngagai tiap ikut bala kita. You must have your sins forgiven by Christ. Nuan mesti bisa dosa nuan diampun oleh Kristus. Anyone in the room now who is not yet following Jesus and trusting Jesus, Setiap siapa-siapa tiba bilik tu, tiap bedau ditiah ke Jesus, tiap bedau nerima Jesus Kristus. you have not repented and you are not confessing your sins to Jesus. Nuan bedau ngaku penyalah nuan ngagai Jesus Kristus. And you are not putting your full trust in Christ to follow him. Lalu nuan nak ngau pengabis ya Arab ke Tuhan Jesus nitiah kaya. You need to know that your sins are not forgiven. Nuan mesti nemu tu dosa nuan nak diampun. You have not been forgiven by God. Nuan bedau diampun oleh Jesus Kristus. But he wants you to hear the gospel. Tang ya dekat ke nuan ninga lakajaku Injil ya. He wants you to know that he will forgive you. Ya dekat madah ngagai nuan mesti diampun ya. Instead of punishing you for your sins, he wants to forgive you. Aria ti ngukum nuan ketika dosa nuan Jesus madah ya dekat ngampun nuan. So today I beg you, please trust Christ. Lalu nya alai sarito aku madah ngagai kita Arab ke Jesus Kristus. Confess your sins to him and believe that he died on the cross and he rose from the dead. Ngaku dosa kita ngagai Jesus Kristus lalu madah ya mati ba kayu regang lalu angkat ari pemati ya. If you will believe, he will forgive you completely. Lalu nanti kita Arab kutanya Jesus ngampun kita ngau sepenuhnya. He will give you eternal life. Ya dekat merik kita penghidup ti kekal belama-lamanya. He will fill you with his Holy Spirit. Lalu ya dekat ngirik kita ngau Roh Kudus ya. And one day he will come back to take you to his eternal kingdom with him. Lalu satu hari ya dekat datai baru lalu ngemai kita ngagai penghidup ti kekal perintah Allah Taala ti kekal belamanya. Please today, trust him. Lalu nya alai sarito Arab kaya. Now all of you have already trusted Christ. Lalu- This is what you must do. Lalu ngagai semua kita ti udah Arab ke Tuhan Jesus Kristus, ya sudah nerima ya tu utai kepatut kerja kita. Verse 13 says this: Lalu ba ayat ke-13 tu nyebut utai tu, As the Lord has forgiven you, so you must forgive others. baka Kristus tu dah ngampun kita, bakanya mega kita ngampun orang bukai. How has God forgiven you? Bekeni ke Allah Taala nya udah ngampun kita? Did he say, I will forgive you for the small sins, but I will not forgive the big sins? Kati Allah Taala nyebut utai ben satu, aku ngampun dosa kita ti miat, tang nak ngampun dosa ti kebesai. No, he has sent all your sins to Christ. Nadai Tuhan nak nyebut utai te bensanya. Tuhan nyebut yang ngampun semua dosa kita.
All of your punishment that you deserve has gone to Christ. Semua hukum kita ia te patut ditinggang ke ngagai kita, dia tu dah diberi ke ngagai Jesus Kristus. The Father punished His Son so that you would be forgiven completely. Apa itu di surga ngukum anaknya ngambil ke kitiap ikut kita ti Arab kaya diampunnya habis-habis. He promises He will never ever be angry with us again. Lalu ya bersemaya ya nak pedis hati ngau kita baru. He promises that we will never be punished for our sins. Lalu ya megak bersemaya kita nak dihukum ketegal dosa kita. We have been completely forgiven. Kita nang udah diampunnya 100%. This is how we are to forgive our offender. Tu mah cara ya kita ti ngampun orang ti udah bersalah ngelaban kita. It is because He has chosen me, then I must forgive. Lalu ketegal ya ti udah ngampun aku, nyak kebuah aku tu mega oleh ngampun orang. Because He has made me holy, I must forgive. Laban ya udah ngaga aku nyadi orang ti kudus, nyak alai aku mega oleh ngampun. Because He has made me His beloved, I must forgive. Lalu ya udah ngaga aku orang ti dikerino kaya aku mega oleh ngampun. And when we forgive, the world will see the superiority of Christ. Lalu lebuh kita ngampun orang, dia dunia dekat nemu pasal kuasa Jesus Kristus yang kedekarap ke kita. This light will shine brightly and the world will see. Lalu penampak ti bakato dekat mancal ngau cukup ya terang, lalu dunia ya tebedau nemu Tuhan dekat medak. This is what God wants His church to be filled with. Lalu tu mah ya ti dikedekak Allah Taala gereja ya dipenuh ke ngau pengamat teman satu. Imagine today that you see a house burning with fire. Gamal ke sarito enti kita medak rumahnya empat api, angus empat api. What should you do? Nama utai ke di kerja kita. Imagine that you have two hoses. Gamal kenti kita bisa hoses. Water hose? Oh, gamal kenti kita itu bisa namanya Water payap hose. air. Okay, hose duiti payap air. You have two hoses. Lalu kita bisa dua itu payap airnya. One is water, Siti air. but the other is gasoline. Dan siti bisa minyak gas. Which one should you use? Siti ni tidak kena kita. If you use the gasoline, maybe the entire neighborhood will burn. Nanti kita mengena minyak gas, nyangka semua rumah ti angus magana. The gasoline hose is gossip. Lalu minyak gasnya tadi baka berjakuk ke pangan diri. When we gossip, it makes the fire much worse. Lalu nanti kita berjakuk ke pangan dirinya, ti ngasuh apinya ngelekai lebih hage. Our anger, our hatred makes it much worse. Pengeringat kita, pemedis hati kita nya ti ngasuh apinya ngelekai hage. But the water hose is forgiveness. Tang air tu ianya lekajaku ngampun. When there is a conflict, forgiveness will make the fire go away. Lebuh bisik penyarut, airnya dekat ngemadam ke apinya. I want you to hear this. Aku kak ngasuh kita ningau taito. Unforgiveness is refusing to use the water. Lalu kita tidak ngampun, erti jakuknya kita ngai ngena air ngemadam ke apinya. Let the house burn. Lalu baru ni kita awak ke rumahnya angus dempa api. Christians, we must not do this. Kristian, kita nak patut ngerjau tai ti bakato. We must forgive. Kita mesti ngampun. Amen? Amen. So, confession is very important. Nya alai lekajaku ngampun tu cukup balat berguna.
If you have wronged someone else, enti nuan udah nyalah orang bukai. you are the one who needs forgiveness. Nuan orang ti guna minta ampun. The Bible commands you to confess. Lalu jako bab kudus madah ke kita mesti ngaku ya. First, confess to God, Keterubah ngaku ngage Allah Taala. and also confess to the person that you wronged. Lalu pihak megak kita itu ngaku penyalah ngage orang tu dah ada salah ke kita. Husbands must confess to their wives. Lelaki mesti ngaku penyalah ngage bini ya. Wives must confess to their husbands. Bini mesti ngaku penyalah ngage laki ya. Children must confess to their parents. Anak sidak ya mesti ngaku penyalah megak ngagai apa inai sidak ya. If a parent has wronged their child, they must also confess. Enti bala anak apa inai udah ngemedias ke bala anak megak sidak mesti minta ampun megak ngagai anak. If you have wronged a non-Christian, you must confess to them. Enti kita udah ngemedias ke orang tu ukai Kristian megak kita mesti minta ampun ngagai sidak megak. Amen? And what will God do when we confess? Lalu nama utai ti kerja Allah Taala lebuh kita ngaku penyalah kitanya. When we confess our sins to Him, He forgives completely. Lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya, ia ngampun dosa kita ngau 100%. And when we confess to one another, He brings peace. Lebuh kita ngaku dosa ngagai pangan diri nya ti ngemai pengelikuan. He brings healing between husband and wife. Ia mai pengerai datai antara laki ngau bini. Healing between parents and children. Ia pengerai megak datai antara anak ngau balapai apa inai. Healing between church members. Lalu pihak megak pemanahnya di raban gereja. Healing between neighbors. Lalu pengerai megak datai antara jiran-jiran kita. Even healing with non-Christians. Inah bisi pedamaian ngau orang ti ukai Kristian megak. Those non-Christians may be drawn to believe in Jesus and follow Him. Lalu nya ti ngasuh orang ti bedaunya di Kristian tu datai lalu nemu Tuhan Yesus jadi orang Kristian. And so, because of this teaching, what must we do? Ketegal ajal ti bangsa tu nama utai ti patut dikerja kita. If you have offended someone, today you must confess. Enti kita udah ngemedias ke orang bukai ngasuh hati sidak ya tusa kita mega minta ampun ngagai sidak ya sarito. If someone has wronged you today, please forgive. Enti orang bukainya udah nyalah nuan sarito minta ampun kita ngampun sidaknya. And above all these things, give thanks and worship to our God. Ari atas semua utai tu kita dekat meri terima kasih ngagai Allah Taala. Because He has forgiven us more than all else. Laban Allah Taala udah ngampun kita ari atas semua. We are the great sinners, Lalu kita itu orang ti berdosa ti mayu hamat dosa. but He has forgiven us. Tang ya udah datang ngampun kita. Amen. Thank Amen. God for His goodness and grace. Terima kasih kepemanahnya. Pastor, will you please close this service? Thank you. Aram kita berdiri. Lebuh kita ninga lalu berjakuk ninga lalu belum mati kejakuk pesan Allah Taala tebakatu. Nama respon kita. Ada ke kita cun-cun ilustrasi terkena enyak tadi. Nama ilustrasi terkena ya lebuh rumah hangus. Dua itik utai. Site nuan bisik payep gas. Minyak gas. Site nuan bisik payep air. Site ni terkena nuan. Payep minyak gas, minyak binjiannya.
Ngena caranya bakal kita kegusir. Berjakuk korang, berjakuk ke tu, jaga peti kain. Tisik tepi kain orang. Okey, peti ya. Tepi. Okey. Ya. Nama daripada kita. Atau ke kita madah Tuhan, ajar aku ngena hos airnya. Awak kemadam ke apinya. Lepas apinya dipadam, nyak tik ngasuh ya nak ngelekai lagi, nak au lagi. Namerti jakuknya bak kita. Hosnya bakal kajaku ngampun. Minta ampun dari Allah Ta'ala. Minta ampun dari pangandiri. Semua utai tidak kerja kita, lepas kita megai hos airnya. Bayar apinya mau antara bini ngau laki, antara keluarga, apa inai ngau balana, tahu ke antara jiran, tahu ke antara gereja raban. Lebuh kita belajar ngena hos airnya. Okey, semina kita madam ke api. Tang kita dekat medal. Nama kedamaian. Penglikuan. Pemain. Ruang bilik ti likuan. Gereja ti likuan. Community ti likuan. Nyak ti ngasuh. Ruang bilik nyak bertumbuh. Gereja nyak bertumbuh. Community nyak bertumbuh. Nama penyadi intik yang ngos belama. Ada kebisik penumbuh? Aku nanya kita. Ada kebisik penumbuh intik rumahnya ngos? Nadai. Nama utik kerepedak kita dah. Intik rumahnya ngos. Nama utik kerepedak kita. Pengerusak. Ada ke kita dekat medak pengerusak? Pengerusak beruang bilik, pengerusak bak gereja, pengerusak bak community. Sampai aku message ngajal kita ngena hos air tidak sebut pengampunan, tidak sebut minta maaf, bermaafan. Tidak disebut Allah Ta'ala untuk hidup aku. Ampun aku. Bersih aku. Tuhan Yesus tuk sampai kami. Tuk tadi pinta kami pagi tuk Tuhan. Awak ke tiap ikut kami belajar ngena hos airnya. Minta ampun ngage nuan. Lalu ngena minta ampun ngage pangandiri. Lalu dia rumahnya dekatnya di rumah tik badas. Dia rumahnya cukup rumah tik cukup abad manah do diau. Tir kesemak ke kami ngena laka jakuk tu. Serga bak keluarga kami. Serga bak gereja kami. Serga bak community kami. Apatah lagi di rumahnya dihias ngau bungai, dihias ngau utai tik manah di dia. Jesus cukup alat mandi yang amat ia daripada, cukup amat badas amat daripada. Awak ke penghidup kami mana daripada orang tik bedau nemu nuan Tuhan. Awak ke penghidup kami itu amat jadi ke message, amat jadi ke pesan tidak kena Tuhan. Jesus inah jakuk nuan ba Injil John 17 sampai Jesus apa yang awak kesidaknya disikuk baka tuanya disikuk nyak baru orang tiba dunia dekat nemu aku tidak jauh nuan kok Jesus ya dekat ke kita belajar ngampun bagi pengendiri. Haleluya. Terima kasih Jesus. Ya dekat ke kita. Belajar ngampun. Pegai hos air
kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kita dekat ngasuh leka jago tidak jatuh jadi bekerja kita. Aku ngasuh kita belajar kena host air itu. Keterubah yang berkah bak pastor, bak aku belajar kena host air itu. Aku nyebut ngagai bini aku, ngagai balada aku, ngagai keluarga aku, kau minta ampun dalam kelemahan aku. Kedua ngagai kolik aku. Sama kerja bala pastor, sama dalam tuang bilik, dalam pelayanan, dalam pengelemi aku dekat kena air host tu, minta ampun ngagai kita. Dalam pengelemi aku. Bakmu ngagai Allah Ta'ala, minta ampun ngagai Allah Ta'ala, minta ampun ngagai semua bala rabat. Nanti aku dalam pelayanan 23 tahun tu. Bisik ngeneliah kati, bisik salah pengawal, bisik salah kerja. Aku minta ampun ngagai kita. Udahnya kedua ngagai bala raban. Nanti kita ngasai ke terempu pagi itu. Nyebut Tuhan aku ke belajar kat ngena hos air tu. Nanti kita sebenarnya aku nyebut pak ujung lagi kita dekat belagu aku rindu kenuan baka mengrindu Tuhan. Dan sebenarnya kita belagunya. Sebenarnya kita belagunya. Nanti kita ngasai ke pagi itu. Kita dekat datang ngagai Tuhan. Minta pengerian dari Tuhan. Tuhan ajarlah aku awak aku belajar ngena hos air itu. Aku dekat merit peluang untuk ngagai kita datang ke mua. Ya. Belagu-lagu untuk baru. Okey, lepas belagu-lagu untuk baru. Nanti kita ada tegur Tuhan. Madah Tuhan aku dekat belajar ngena hos air itu.
Aku nak kena hos bingit. Aku dekat madam kami yang nak hos air itu Tuhan. Tik Tuhan negur kita. Datang ke mua bagi itu. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, Andy. kasihmu, Pastor Andy. kasihmu ya Tuhan, kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu ya Tuhan. Pak Elder ngau mua Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu sungguh semu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Aku lagi beri peluang. Yes. Gagai bala aku nemu. Dengar tu menjadi dalam Tuhan. Cukup bahaya lebuh kita nyimpan di dalamnya. Labannya ulah ngedatai ke ngerusak hidup kita. Nanti kita nyebut Tuhan aku belajar kena hos air tu. Aku belajar kena hos air tu. Nanti Tuhan lagi tegur kita tu ngedatai ke mua. Indah lebuh maya kita bersampai itu. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah
lagu-lagu tu okey danya kita saling bertabik jari ngopangan diri. Okey okey tang berjimat ka okey berjimat laban berjimat ku tu anang laban kubit akik bising okey. Okey anak tanya kita mesti bertabik jari lalu mana pangan diri dia buat ko rindu kenuan baka pagrindu Tuhan. Yes, I love you with the love of the Lord. Okay? Kasih kau Kasih Tuhan, kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan hatimu kemuliaan Allah. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Pernah ngagak pangan diri lebih ngagak bini ngau laki. Okey, pernah mata sidak ngagak balada kita. Okey. Ya, kami ni lagi nada jalan beberapa pangan diri ngagak balada. Ya, amen. Amen. Wajahmu kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajahmu kekuatan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau kasih Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau rindu Tuhan. Ku mendapat Tuhan. Mulia Raja aku. Ku rindukan Tuhan. Engkau pengrindu Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau pengrindu Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau pengrindu Tuhan. Ku mendapat Tuhan. Mulia Raja aku. Ku rindukan Tuhan. Engkau pengrindu Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau pengrindu Tuhan.
manang ka pengerino ti pamanok besar itu, pengerino pengasiah tu. Kita ngasuh menjadi kita Stephanie sidak ya buka dedication anak sidak ya. Pagi itu sampai ke anak sidak ya. Lalu awak ke kita ngasai ke pengerino Allah Taala ba ruang bilik tu. Amen. Lalu awak ke pemanah Tuhan. Terus ngau sidak ya. Amen. Ku rindukan Wan, ngau pengrindu Tuhan. Ku rindukan Wan, ngau pengrindu Tuhan. Kau ke semua sidak sebilik ada tai pegang. Ku rindukan Wan, ngau pengrindu Tuhan. Rindukan Wan, kau pengrindu Tuhan. Ku rindu, rindukan Wan, kau pengrindu Tuhan. Ngayon pa sa Jonathan datay. Lalu pagi itu kita kak dedicate anak tu, siapa namanya? Eliza, okay. Dan lalu ngasuh Pastor Jonathan. Pray for this and dedicate Eliza to Oh Lord God, we praise you for this baby. We know that every child is a gift from God. We praise you and thank you for this beautiful gift. Thank you for the beautiful gift of this mother and father. Lord God, we pray for you to bless them, strengthen them, fill them with your Holy Spirit, that they would give thanks and praise and worship to you alone, O God. Also that you will help them to raise this baby girl to love you, know you, to serve you. And Father, we pray that by your Holy Spirit, you will lead this little girl to trust Jesus and follow Jesus all of her life. For your praise and your glory. In the name of Jesus, amen. Okey. Sebelum kita mulai, harap kita bersampai, kenutup sampai kita. Haleluya. Apa yang kami di surga, terima kasih pagi itu kami boleh datang nyembah muji mesai ke nama Tuhan. Lepas kami nyembah Tuhan, lepas kami muji Tuhan, lepas kami ninga jakut Tuhan, pengharap kami dikeriangkan, penghidup kami dikebetulkan. Lalu kami ngasai ke kami likun dijaga Tuhan. Terima kasih ke pemanas Tuhan. Baik kami pulai dengan selamat, maka kami datai bakal pagi tadi. Lalu mulia Tuhan terus mancar bapa hidup kami. Iriang Tuhan terus nyata bapa hidup kami. Lalu kami diberi Tuhan pengerian, melepaskan pengampunan. Ampun ke semua orang yang salah lawan kami. Ampun ke semua orang yang, oh Tuhan kebedias kata kami. Ampun ke semua orang yang geneliah kata kami. Kami ampun ke semua orang. Lalu ampun ke semua penyalah kami, pengelemik kami, pengurang kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami medak Allah Ta'ala udah ngampun ke kami. Nyalai kami udah ngampun ke semua orang. Oh Tuhan, terima puji ke nama Tuhan. Ya Tuhan, mau belamanya. Dalam nama Yesus kita semua udah sampai semua nyebut. Amen. Ketemu baru ke minggu 3 datai. Tuhan berkat ke kita semua. Amin.